Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa Hawu sukanene madoda lesi champion isweet hayi mafiki phela le sanibonani babukeli kusaseyilo iChampion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo imafiki ngawo amanyala kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibeseke nathi sesiyanenekela zona zinjalo namhlanje ke siyenekelwa Nkosi yami mangililando sisusenekela udaba usenekelo sisulibeka kanje na sanibonani emafiki ngiza nodaba lana udaba lami luyisima kanjena ngizocebisa osisi ukuthi hey ungaboze phela uqomeka makhelwane ungalingi nje udlalele kuneighbor ngoba uzoba nenkinga mina ngake ngaqoma kamakhelwane sakanga kamnandi sinomfana sakanga kamnandi inkinga yaba la phela mase ngingasafuni ukuthi siqhubeke nento yethu mangiliqale kahle ekuqaleni umfana wabantu Nkosi yami ngangizithandela kuye nje mangilivume iqiniso ngangizithandela kuye mangibona ukuthi abekho abazali ngiye kuye sifike nje sizirelaxele engaboni lutho into ayengicasula ngayo wayengaboni yena ezitshela ukuthi hayi ngimthatha njengomakhi kanti hayi bangikho lapho mina ngifuna yena siyohlala ke siqolozelane neTV sixoxe ngimcela ukuthi angimassage inyawo wazi massage hayi bomfana ayibucabanga ukuthi ngavane ngicela nje ukumassage inyawo nje esikhaleni sikantombela umfana uyomassage izinyawo hayi kuzicaca ukuthi hayi kuzaze kubuye ijuba likaNoah ngize ngikoduke kwaba khona lelanga ke laba isilima ngazitshela ngithi uyabona ke Vandag hayi uzongifunda ngiqonde lo akangazi hayi nangempela nganikela kubo bazali bakhe bekho fe ngahlala sathi ukuhlala nje sabuka iTV ngabe sengimtshela ukuthi ish yazi angigezanga ngihalela ukugeza la kubo abe sazihlekele nje ngithi ngicela nginikeze ama-towels wakhe nangempela nginikeze ngamenye ungena eshawini phume sengibhince itowel ngihamba ngane ngamabele mangifika ngithi ngicela ngiphi into yokugcoba yabuye nayo into yokugcoba yashalashalaza mayifika ngigcobe bese ngiluwisa itowel leli ngigcobe bese ngiyime ngithi ngicela zongigcoba umqolo mayiguquka ayibu isimehleza nasi ngaphandle ayeze nangempela afike mayingcoba umqolo la ngavene ngamphula khona amalungu omzimba endaweni yokuthi ngilale la ekhawushini ngangalali ngavene ngadunusa mangidunusa ngayikhiphela ukuthi imlayite yamlayita yamlayita itema imlayita kanjalo hayi ngaqala ngezwe ukuthi uyangirapha ke manje uyangirapha la emqolo uyangirapha ngabe sengathi ngicela ukuthi angithathele ithaweli leli angizobhinca mayisuke uthatha ithaweli angivuki ukuthi ngilungele ukubhinca ngavene ngabhenda kakhulu so that izamlayita kakhulu yamlayita uthe mayibuya nethaweli
hayi ngezwe ngaye eyibamba eyithinta xolisa eyithinta mayithinta kanjalo hey yazi angihleke lento ngiyifunda la ngisicabangele zami umqondo enye into man hayi mina sengicabanga izinto ezingahlangene nala hayi uthe mayibuya ngempela wabeyibambe idlalisa kwaba ke siyenzayo kanjalo then wabe sengitshela ukuthi yena ube ngikhalela but ube ngazi ukuthi uzongitshela kanjani ngimtshela ukuthi awunami kudala hayi into yethu yaqina ke manje siyavakashelana akwazi kwafika la sengibhora khona manje la sengibhora khona la sengene khona kakhulu yena emathandweni ngamtshela ukuthi ayingeke lento ayisakwazi ukuthi eqhubeke wathi yena uzawuconfessa kumama ayibo ngithi phela umama akakwazi ukuthi angayazi leyo nto akakwazi nje ukuthi angayazi leyo nto ngoba phela naye umama wayezintshontsha nobaba walaphana so akakwazi ukuthi angayazi hayi ngimtshela ukuthi ungayenzi leyo nto angiqale ke manje ngingaseza manje ngifonela ngwane imblock ngihleli nomama nobaba ayangena mayingena afika abulisa ahlale phansi abesathi abantu abadala bengithi kunento engifuna ukuthi ngixoxele yona idala yenzeka ngimbheke ngimthi liyangishaya uvalo kuthiwe khuluma inathi inzima lento athule ngikhomkhelela amanzi ngikha amanzi ngifike ngiphathela amanzi aphuze mangimnikeza amanzi ngimvulela amehlo abesathi nginokuhlukumezeka lapha ekhaya sinokungaboni ngasonye nomama kodwa ngisho ukuthi nimbuze ngisacela nje ukuthi ningicebise ukuthi ngenze nabe sakhulumeka istory hayi kubaba kabe sathayi akhulume naye ukuthi kumele enze kanjani ukwenzela ukuthi ilunge leyo nto yakho abesathi bani ubiza mina ngisacela ukuthi ungilethele i-charger bengimboleke i-charger baba bengizacela ukuthi angilethele yona mengabe eseqedini i-charger ekudala wayinginike yona leyo ngithi mina ayisengiqedile ungayithatha ngithi khululeka unga-charger nje ube right then uzoyiletha ngoba ngiyazi ifoni yakho ukuthi iyahlupha wabevalela isehamba hayi ngahlala zathi 8 izitema zithi kwathi wayibuka ebusuku hambisa i-charger omunye umuntu wanayithi uyibolekile athi hayi uzaba right wathi hayi uyiboleke ngoba eyidinga naye usho ukuthi yakhe ifile hambisa i-charger ngahambisa i-charger mangihambisa i-charger kanje mangingena endlini uyedwa bekho abantu obengiphuthuma yaqala phansi indaba njalo ke mengabe uhleze emakhasho ukuthi kuna something yakhe kumina njalo mengabe sinengxabano sengingasafuni uyahamba zile ekhaya afika ngisabise ngokuthi ngathi khonto afuna ukuyisho manje angisakwazi ukuthi ngiphunyule kanjani kani ngicebisa ukuthi ngimbaleka kanjani nomfana wamanje uyangixhaphaza phela ngalento ukuthi lento mina ngisayifuni yena usengibambe ngokuthi ke manje uzave nayihlakaza abantu abadala